Kubor nakaslem jong unong san hima. Hadian kumba katuk ani gajing sapryang ki khobor halor gajing sya penyap urajar govanshi hakaleng jong kari India. Menaka arpulai Tarik Jymmang arja arpusan. Mentala yi gajing sapryang sagawe pat kadurki in ga video hagirin san social media. Hak baga Sonam govanshi kalayat dinti ringkat bad urajar govanshi. Kani kadurki in ga video bala sapryang kadai kablayo ringdor da uwe unong wan jong okai perthei. Ya ubala tip gerteng kumu daf sing. Ubala pelat ha Instagram account jong u kat ba udang hiar sya Nongriat. Bat kani ke ba uyo ringdor kadai hakapor khandai sau minit ai Mynstep. Uni ubriu kat ba udang hiar sya Nongriat bat ban ringdor ki jaka ba itanat ha Nongriat bat jaring khat ba kadurki lai I arngut ki shijor na Indore Madhya Pradesh kata ke Sonam Raghuvanshi bat uraja Raghuvanshi ki badang kieu na Nongriat. Ke Sonam Raghuvanshi bat uraja Raghuvanshi hakati kadurki bala sapryang kidang kieu yakelinti ha Nongriat hakapor Mynstep bat lai iru ba ke Sonam kayat nakmat ringkat uding do kat ba uraja pat ulabot na dian jongka. Hakani kadurki ke Sonam Raghuvanshi kalapong daga sopti rongli bat kapatulun rong yong kat ba uraja Raghuvanshi pat ulapong daga sopti rongli ke balong kum kabanyan. Kani kadurki bala sapryang menta kadai kadurki bala yo ringdur menaka arpulai Tarik Jymmang arja arpusan kabadai kesngi sya penyap uraja Raghuvanshi. Kuman syupen kan mau hangni baki shikurim kilawan honeymoon sya sora baraka arpulai Tarik Jymmang kini ki shijur kila jar ngaino bat ya kamet uraja Raghuvanshi pat ki pulit kilalap na arliang riat wai saudong bat hadian kani ke Sonam Raghuvanshi pat ki pulit kilakam na Uttar Pradesh ringkat bat saungut ki badan kti ban penyap uraja hak balamiru ke jingkeno baka Sonam Raghuvanshi ke dan ktilang ban penyap uraja Raghuvanshi. Kat haduk menta ki bor pulit jong gejela kidang penong ki jing toket ke babanya ban lap ki jing shisha.